Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam tayo nga pitong. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsahan ti pakasaritaak nga nang itunda ti parikot ko iti agdama kasinyong. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemars. Kastami tayo nakablawak di iti padak nga kanayon nga mang subsubaybay dahiti nga programa nga pudno nga makailiwliwala unay. Ken makaited adal. Gapo iti naduma-duma nga parikot iti biyag nga ingka ibasbasa ken dagiti agkakapintas nga balakad manipud ka dagiti agkakalaing agbalakad. Ket jak pulos impagarup kasin nga may saakmet kadagiti mapadayawan nga maibasat surat na. Iti gilaeng kalabes naaddaan kami iti parikot iti kaayan-ayat ko nga ni Diana. Ni Diana nga kaayan-ayat ko iti lasod iti duatawenen. Noan niya dayta nga parikot kunak kuma ken kasano nga napasamak ti amin kasinyong kastiu man nga inak rugyan nga isalaysay. Talaga manong? Gawin na. Apayawan ti bilib mo kanyak ading ko. Gawin na manong ta. Nakalawlawa mo dita daga nga itudtudum. Uri nalawa dita. Nalakid di naanos kin nagagat ka. Adanam namam nga makagatang ka iti kasta nga kalawat daga. Apo. Nagnginang nga ta ti kastan manong. Iso nga rod nga ipasnik mo ti agadal ading ko tapno makaornong ti gatang ko iti nalawa nga daga nga patalon ko to. Ni apayan niya ko mati connection ti panagadal ko iti panaggatang iti daga manong. Dakkel Dakkel ti connection na kasi ngamin no ipasnik mo ti agadal ket saan ka nga agulit-ulit iti panagbasam. Di saan kanto nga problema nga pagbasbasaan pa eh. O di alisto ka makornong. Nimit manong. Kaslamot la di anaman na yun. Nguwin ka din manong. Kinmaysa. Kasting kariking ka. Into no agkolehyo ak. Mangalak to iti civil engineering. Kasti arapaap mo idit para iti bagi manong. Nasaya at no kasta ading ko. Pudno nga daytat arapaap ko idi. Agbalin nga may isang civil engineer. Ang daksang gasat saan nga kinabailan dananang kintatang tinang pabasa kanyak naidalit mo ti sakit ni nanang ni tatang. Saan ba't nga isudakkel tikit kitain na. Imbag nga ron manong napagasatan ka nga o rin di ka nakaadal. Ket ado ti kwartam. Anya nga ado ti kwartak mat nga bagbagang. Kitag peso mit manong. Kitaem ni construction worker ka lady. Ngem nagagat kin naanos ka kin nalaing ka. Ket itan may sakan nga kontraktor. Ken may sa nalaing ka pingag negosyo manong. Siribla dayta. Ken pamaniknek nga uri no saan nga nakaadal basta daanos ken gaget. Ken buyugan ti kararag kini Apo Diyos. Posible nga magunod dagiti arapaap ading ko. Ang siyak manong kahit ko ti makaadal. Kahit ko nga magunod ti arapaap ko ngagbalin nga engineer. Siya akong ti kararagsakan ading ko mapasamak to dayta. Nga sika tinakaituloy dati arapaap ko para iti bagi. Iso nga yagawam may salatawin mo iti high school, grade 12 mo, saan ka di? Uwin manong. Ipasnik mo tiagbasa. Tento nag-college ka. Amin nakasapulam iti panagadal mo aging nga agturpos ka ading ko. Ited cooking ka. Agyaman manong. Agyaman naklauniking ka.
Oh, engineer. Anya data kita time din ta cellphone mo ta nakaisim ka. Ah, si Kamat Purman. Ano engineer man awag mo kanya kon. Engineer latan ata. Uri no di ka engineer nga agpepeso ka. Kaslala engineer di kiti gargaraw mo. Ken nalalain kan sa pengem di kiti dadumang engineer. Saan ba ta? Nalalain bigla di kiti engineer ah. Kita bebe nakadlatan nga awagan kat engineer. Mala makamu ka Purman. Oh, anya data isim-isimam ko na kin cellphone mo. Ha? Kachat ko ngamin ni Diana. Ni Diana nga. Ni Diana. Saan ka di nga naistorya king kay din? Nga nabiit pa ngay naklunak na tiar armek. Ay DJ Diana. Kita ko ang picture na. Naistoryam kanya kang di mo impakita tila ladawan na. Engineer. Dito na eh. Oh. Wow. Lukluk ko nagsamot engineer. Anya nga luklukon. Saan samot nga isod tinubyan na ita? Api ko mga saan. Kit no nagpintas mo niyan taladawan na. Kasla model, weno artista tila nga na. Kanya ti pa nagkunam. Sa anak nga makaalay ti kasla artista tila nga nga nobya. Saan mo ta kastata, natair ka mat engineer. Angin, kasla modelo mo day ta. Professional iti ng picture keng kwa na. Medyo na-edit mo't kiding, talaga nga napinta si Suna or iti personal. Aya, naggasat ka man na, engineer. Sa bali lang nga talaga, ti aduk kwarta na. Anya, anya nga aduk kwarta nang ibagbagam. Nagpaiso mo. Oh, mauawanan ka kaditi project. Isungarod nga, uray da kami, kat mairanod, tadi kami mo't mauawanan iti trabaho. Taagsasarano mo't dagiti awat mo akong kontrata, engineer. Ay na, Purman, dada ka manin. Lakit iagawa yung lakit diti agtrabaho, wakit tuloy-tuloy nga agawatak iti kontrata. Tapno no amin tayo at ati pagsapulan na. Ket mayat mata engineer agasawa kanton agbagay kay launay kadeta kasla artista tilangana nga nobyam. Ngamin si ka, oh, siyempre nagagat ka. Adok kwarta, neta ka man. Anong adok kwarta? Peso mo engineer. Oh, sa ti asawam ko nakapimpintas. Oh, kasla artista tilangana. Ay gayam. Akita kami wanamdamakin Diana. Maring no maalukoy kon nga iyam amok ka kadatatang kinanang. Kastamutan kinipol nga kabsat ko. Unay mo ten. Asawain pa yun na engineer. Tapno saan mo nga mapakawalanan, tikas na nga kapintas na nga babae. Tiamok man no. Umay na tinubyam ita. Pitong. Ay, umay kumay ta tinubyam manong. Wain, apay, saan nga nagtuloy anak ko? Saan nga rod nanang? Tatang. Ken, wen pitong, ay Paul. Umay kuman ni manang mo Diana ita, nagbaloy panunot na. Ito naman minsan kanulat ang aldawin. Ay, kahit milaing ba't kininanang mo nga mamam mo, ti kabarbaro nga nubyam. Medyo nabayag nga di ka naadaan iti nubya. When time pasnek ko ti trabaho tatang. Amuyumot no kasanot kinabisik idi. Ken ureno sa anak nga nagadal. Ket ado ti sinursuro ka trabaho iti construction. Isungor nga do digiti awat ko ita. Ay na. Perming nga proud kami king kanak ko. Ipagpanpanakil da ka dito lugar tayo. Nga uray no di mi kinabailan tinang paadal king ka. Is rason no ape nga saan mo nga nagunod ti arapaap mo nga agbalin nga engineer. Nang ang yung babaen iti bukod mo nga sirib anos kin gaget. Ket nagbalay gi kalatata napintas nga rod ti sapul mo ita. Tag kung manggun kontrata nga rod ti anak ta bakit? Nga raw, gapot kinasirib na dayta. Ken amok, nga nasayaat ka nga anak, nga nasayaat ka nga tao, iso nga
parparaburan na kamot ni Apo Diyos, iso nga di bulat taliplipatan, ti agyaman ken agkiddaw ken kuanan, no da kasapulam anak ko. Agyaman nanang. Ken sapay kumata, itultuloy mo ti panangtulong mo kada kami, nang runa iti kabsat mo, kat ne, kolehyon to, into no umay nga tawan. Wen manong, kahit ko nga talaga ti agbalin nga engineer, tapno kas ken kanto nga nalaingak tumit nga patakder ti balay kada building. Ket pakaragsakak launay nanang, nga matulungan kayo. Iburay ko met kada kayo ti blessing nga mauawat ko. Ta saan ko met nga nagunod ti adda kanya kita. No saan met laeng nga iti babaen iti tulong yo. Ay na. Ken maysa, Barok. Pasensyakan. Ta siak ti kang runaan nga rason no apeng nga di ka nakaadal. Ay na. Sa anak mo't ngamin nga nakaturpos ti panagadal ko iso nga gagangay laeng mo ti trabaho. Awan dayjay tatang. Siya ken di tagyamang kada kayo. Ta uri no kasamot kinarigat ti biag tayo. Inkarigatan yung insakat ti panagbiag mi ngagkabsat panagadal ti kabsat ko samot ti pamilya tayo. Wen anak ko. Uray no kas ni tatang mo, uray no kas ni tatang mo. Ammo kay naramin na ti amin para kada kay nga agkabsat. Ket agyaman kami king kata sikat ti kang runaan nga mangpaadal iti kabsat mo nga ni Paul. Awan ti anyaman na nanang. Takas ti kunak. Siyak ton ti kararagsakan no mapagturpos ko ni Paul. Agorder ta nga ro den. Honey. Ay, yes honey. Kinagyaman ak ata. Pinadgam ti kid daw ko nga dito ita restaurant nga mangan. Keto na. Awan ti problema. Basta sikat ang kid daw. Kaya namumot nga ipatpatig ka, Diana. Oh. Ay! Apay. Kita kayo ti bag na tayo, Jenny. Jenny, sa bali nga table. Sa dino. Ito Dito batog ta. Tibag na ko nam. Wen. Nagpintasan niya. Ay na. Nabayagan nga rarapaapit nga maadaan iti kasta nga bag. Angin. Saan mo nakabailan ti naganak kanyak nga gumatang ti kasta nga bag para kanyak. Ken ure itang agtrabaho akon. Saan nga makaanay ti swel-sweldwek. Tapno makagata iti kasta nga nginginain nga bag. Ay, nakaaapal. Kaanon to nga tanga maadaan iti kasta nga bag. Maibagay lakid di kanyak data. Sigurado lakid di nga aglaglag tuak to ti ragsak. No maadaanak iti kasta nga klase ti bag. Ha? Apay. Sagmamano ka di aya, ti kasta nga bag. Honey. Aguri ka. Ada nakita ta online Ada nang impost ti kasta nga bag. Diyak ngamin malagip no mano ti price na. Aguri ka, tagita. Deti honey. Saan ka di nga isumudla di nga bag? Kita taman. Original day to Imported, aga po di Amerika. Nagngina mang magaya man niya. Para laing iti may isang bag nga kasta kabasit. Kasta ti presyo na. Original ngamin data. Ang nalagda data nga bag. Ken no makabag kay ti kasta, ay nakit talaga nga sikat kamot Dayawen da kamot. Taman mano ti maadaan iti kasta nga bag. Taman mano lang ti makagatang ti kasta. Man mano lang maka-afford. Ang amok nga afford mo day nga bag, honey. Ha? Ore no saan mong ibagbaga kanyak? Amok mo't ket nga kabailam ti gumatang iti kasi nga bag para kanyak. Saan ka di? Ke mano nga bag ti magatang na, hindi ko mga balor na ke. Ure man kidi 10 no 20 nga bag ti magatang mo no. Awin ang hindi ti arapaap ko nga bag honey. Siya akong ti kararagsakan nga babae ti lubong. No regalwan nak ti nobyo iti kasi nga klase ti bag. Amom no naragsakak, no maparagsak nak honey. Akit
So papakak mo't, so badak mo't, ti panang paragsak mo kanya. Babae ni ti panang paragsak ko mo't king ka. Ha? Ay, kwa. Muni met detan. Awang pa'y makabulan mi. Agkid daw mo't ti kasi nga kanginat bag. Ang kunana nga subadan naman. Deti samat ten deti. Magunod kon deti nabayagan nga ar-ara paapag nga mapasamak kada kami. Naminduan nga inawis ko kat. Tapno adan mapasamak mi. Angim naminduan nga nagkadkad. Adan to kano time na nga nakasaganan nga mangipaay ti amin-amin na kanya. Sige, tala maminsan. Kitaig tumetla day ta. Anusak tulaeng mananati kumayod. Tapno mapasublik, numasukatak. Di gatang ko itibag para king kwana. Ada ka di bagbagam, honey? Ay, kwa. Awan, adalang panpanunutek, honey. Agorder ta ka din? Bako na ti waiter? Kasla naawanan naktiganas, honey. Ha? Anya? Di ba't mabising ka itay nga kunam? Nang yung tinakitak na jay bagkat, umapapalak mo ito. Nakasti nga umapapalak kat. Diyak mo. Diyak makatal na. Apeng amin ba't nga. Apeng ba't nga amin nga saan nga babak nang dagiti nagkanak kanyak. Siguro nabak nang kami laeng. Amin nga kahit ko magatang ko. Siyak ko manti karagsakan nga anak. Ala. Tapos saan ka nga malisayan. Kitag subli ti ganas mo nga mangan. Sige. Anya nga sige, honey. Sige. Igatangan ka ti kasi nga bag. Talaga, honey? Ay, agiyaman naglaunay di ka ni makatagari. Tinalyaw data pwede kita dadumang nga customers. Ay, pasensyakan. Diyak lang amin may gawid tirik na honey. Nakaragragsakak. Pakaragsakak mo honey. Nga maipaay ti anyaman nga pagragsakam. Saan ka talaga nga nagbidot nga ti panangaklon ko king ka, honey. I love you. I love you too, honey. Ay, wow, nagpintas ka talaga dito, bag, honey. Napintas At napintas mo ti presyo na, honey. Talaga ka di nga saan kagbabawi nga ingatangan aktikas ti nga kanginat bag? Saan? Makita mo't naragsakak gaputa naragsak ka. Kasla jak talaga makapaniwala, honey. Kasla di nakapapati nga. Finally, deti arara pa apek la idi nga bag. Kukwa kon. Adaan ako, itikas ti nga bag. Agi mo naksamot ten kaday ta bag, honey. Ha? Di amok man no. Imanugot ka nga. Umayta di tinalami sa lugar. Tapno no. Amumlata na. Ay, angim adadan samon nga deta bag ter arakupem ngem siyak nga nobyom. Ay, sorry honey. Agat syempre agat sikat kapapatgan para kanyak. Angim syempre anytime maarakop ka. Angim deti ngamin bagket ay na. Arapaap ko lang idi ngamin. Kutsyak, saan mo ka ding arapaap? Iti kas kanya kanobyo? Ay, saan man honey. Ngamin, pagbita pa'y laeng, nabita pa'y agnobya. Angin, naparagsak na ako ni ti uray lang. Wow, nagpinas. Ala, idisumpay lang ardet ha. Siyak mamut nga ron ti arakupam. Honey, ay, sige. Diti ka pala nga. Agore ka, honey. Mabit lang. Apay. Picture laing taipus ko. Tapos makita di friends ko nga. Kasti nga bag ko. Dita. I-post ko laing, honey. Mabit laing, Itag ko man di friends ko nga. Kas kanya.
arapa apen dala idit kasti ka. Angin misuda hanggang arapa abdala aging gaita. Agim siyag. Oh my God. Oh my God, honey. Urik kita mi. Tigtagargerak pa ila aging gaita. Manibod iti naigamakon ket nabayada mo dati nga bag. Ay na. Oh. Ay na. Sobramat unay ti ragsak mo na. Talaga. Di mo laan mo nga minahani. Oh, daytan, naipost kon. Sigurado nga, ado digiti umapal kanyak ita. Alala, edisyon ka rin ta cellphone mo. Tao may kan. Kat, ay na. Dati mati, nabayag nga arapa-apek nga mapasamak kadatahan eh. Ha? Di, panagpapasta mo titiragsak. Kasti ka rin mo, saan ka di? Nga, apaman nga, may gatahan ka, itibag, nga arapap mo. Kat, nakasagana ka man nga mga ipaay ti amin-amin mo kanya. Ay, when honey. Ah, saan kumot nga talikod dan ti karikken ka. Iso nga, subadak ti pinang paragsak mo kanyak ita. Ah, babae na ti panang paragsak kumot king ka. Ah, ay, oh, ay, thank you, honey. Thank you. Thank you. Oh, uni ka. Ay na. Seryoso. Ipatpatig ka launay-unay. Diana. Good. Sapay ko ma. Sikat ti paudin nga ayat ko. Ay, ayatin ka met. Pitong. Ket, nulakid di. Awan iti agbalin nga parikot ta. Why not? Kaya't kumat nga si kanti maudi nga lalaki iti biyag ko. Agyaman ang lukas ta, Diana. Agri ka. Oh, abay. Tinalyaw ko lang bag. Kitaig na damit la dita. Ha? Ang mga nagtagtagainip aklaang. Saan nga tagainip laing da ito eh? Kan saan nga mapukaw tabag dita? Tanakalak mo diri daw. Kan asino kung pati sumrik nga manghala tibag mo. Initak lang. Taapaman nga makitkitak tibag nga ginatang mo para kanyak. Tibag nga arapaap ko laing iti. Kasla mamot-motivate mo nga. Nga niya. Nga mga ramit ti amin tapno maparagsak ka. Iso nga, sige. Agdata kalat ha. Tasyak ti makaam mo. Ha? Syak ti mang paragsaking ka. Ang guri ka. Abay. Iabay ko dito yung pagidaan. Ipang ko dito eh. Abay ka. Abay. Tapno makitkitak ti bag. Tatunggal makitak ti bag. Malagip ko. No kasano ti pinang paragsak mo kanya. Itangal daw. Itanga ka nito. Ket kasti ko na. Subadak na itanga. Inaramid mo. Honey. Una ti kinapatig na tanga bagay. Na yun. Nalaing kayang mangrumansa. Apo talaga. Halos agkan namutin ti buo nga bagik. Ti amok nagpatinggayin tabarukong ko. Ang mababapay. Diyos ko. Dito isamot din dito. Aramidin ng samot dito. Panunutek. No kasta. Mapadasak ba't laang dati mabibuyak laang no ko. Ala, pudnon sa ginamatan nan, derbas ko. Kit insakmul nan, insubo nan, kastig ayam tirik na. Apo.
Una yan, talaga nga, bawing-bawi. Bawing-bawi ti presyo ti bag. Ah, 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 oh, oh, oh. Diyak nagbabawi, diyak agbabawi nga. Diyak pulos agbabawi nga. Yung katangang iti nang hinabag. Takas ti kunana. Subadan naman ti panang paragsak ko kinwana. Oh, oh, apo talaga nga isagad na. Oh, oh, oh. Ah, dandani namot sinagad dati urnong ko. Ang isagad dandani namot may isagad dati panang isasubo na. Oh, sulit. Oh, okay ka lang, honey? Ay, uwin, honey. Ang first time ko amin dayta nga papadasan. Ha? Ay, uli siya, honey. Ha? Anya? First time ko nga mapadasan. Oh, first time mo man? Uwin, honey. Ang yung gapo, iti pa nagparagsak mo kanya. Inaramid ko latan. Ora no, Jack amo no, usto tinararamid ko. Okay ka di? Maganasam ka di? Mabibuyak la. Isot-isot sinurot ko la, isulat tinulat ko. Ayun, permit ganas na, honey. Ituloy mo ba, honey? Ala pa, honey. Uri, 1 minute pa, honey. Ay, uri saan nga 1 minute, honey? No, laki di pa karagsakam. Kat, uri, ibay-bayag ko pa. Ay, sige, mangarod, honey. Ala, mangarod, honey. Tapno mabrot ko malaing tingin ng hinabag. Anya? Awan. Sige, honey, tuloy mo. Okay. Na yun. First time nagayam ang kasla. Ang muna mo aramidin na. Na yun. Apo. Uy, perbi nga. Ay, kuya gig na pinyo. Apo. Ni. Aguri ka, honey. Ape, honey. Agri ka. Baka aglipas ako, honey. Madi. Sige. Sige, kasta kalata nga ron. Tasya akong tiro mabawking ka. Tugawang ka, honey. Ay, alam ang ron, honey. Kahit ko nga matmatang ka. Bayat iti panagpapasta iti ragsak. Sige. Wow. Nagpintas pa iti magina. Itatawagit kita kung ti lamo-lamo nga bagina. Tugawan ka nga ro din, honey. Oo, honey. Wow. Sa anin nga virgin, ang okay lang. Uri mo tsak, damot patas ko. Ang first time ko latete, makanti ko na. Ay, dakalibag baga, honey. Awan, honey. Kwa. Sige nga rin, honey. Rugya akong tiyag kabalyo, honey. Sige, honey. Sige lang, honey. Unin. Nalaing pa iti pa nagkabalyo na. Nagmayat ti kumpas na. Unin. Nagmayat pa iti pa nagtalbo-talbog ti duwa nga mansanas na. Honey. Honey, mapanin, honey. Sige, gumidda na ako, honey. Honey. Kablawang ka ading ko. Nagturpos ka iti high school. Ay, gyaman nak, manong, pitong. Kat, pakaragsakag launay. Agkuleyo kan doon. Ay, wen nga rin, manong. Kat, sigurado ka kadi nga civil engineering ti alay makurso. Wen, manong, saan nga value pa iti panunod ko? Nasayatan no kasta. Dahi tama ti kahit pwede nga alay na kurso. Ang daksag gasat tadyak na kaadal. Ket, okay lang nga agpaisuking ka manong nga
engineering ti alay nga kurso. Oh, ket ape nga saludsudem no okay lang kanya, ket okay lang kunak mat. Ken kay ko pa ngamin ibagada nga nangina ka no nga kurso dita engineering. Ha? Ket ure man ket iti kanginginaan nga kurso, ikarigatak para ken kading ko. Talaga manong? Agyamanak manong pitong. Angin kasano nga rod? Ano nga kasano nga rod? Di kayat ko pagbasahan ko makit iti bagyo. Agad uray pa bagyo. Uray makidi Manila uray adayot pagbasaan basta no iso ti kayat mo pagbasaan iti kolehiyo adin ko suportaran ka. Di mo kayat diti lugar tayo. Kay ket ko man jay bagyo wenno Manila manong tapno no wala. Ado ti napipintas ng eskwela jay. Kala, ang nangingina man ng amanong ta. Siyempre, agabangak no, agyanak idjay. Okay lang. Talaga manong? Wen, ading ko. Basta para king ka. Tilaeng kidkidawek mo nga kasukat na. Ti panang tulong ko king ka. Kat ipastik mo ti agbasa. Saan ka nga agar-aramid ti madin o adda ka jay. Ayun manong. Amumot no kasan kapasnik kong agbasa. Makita mo't negati grades ko manong. Wen nga rod. Ala. Ibagam to nga rod, nung kaano kanto nga agenroll, itid ko amin nga kasapulam, ading ko. Kaya no sa din no, ipagbasaam. Ay, wen manong, bagaan kanto nga rod manong nung makadesisyon ako, nung makikiding ako, ti eskwela nga pagbasaak. No, iti Bagyo, wen iti Manila. Alam mo na din ko. Ulitek, nga ibagakin ka, siyakton di kararagsakan, apaman nga magunod mo ti arapaap mo, nga agbalin ka nga civil engineer. Engineer, malmalpas deti project tayon. Ada ka di man baro nga kontrata mon. Ada, maawanan tayo So nga, pimpintasin nyo lang trabaho yo. Tapos no, adulat tamod, ti mangala ka da tayo. Ketuwi na, nakaminto pa, engineer. Kaya tagyaman na king kapurman. Mapagtalkan ka, iti dito yung trabaho tayo. So nga, adulat tamod din iti, mangirekomenda ka da tayo. Iti trabaho. Ketuwi na. Basta lagi di, nasayaat ken, kaya namumlata na. Manang kanayon nga agilibre ti kontraktor ba nagagat kami nagtrabaho kaya napintas ti trabaho may engineer. Basta napintas ti trabaho yo alakit ilibre kayo basta da ayun kayo engineer. Kundi postmut ni Diana nga nubya ma baro pa gayam ti cellphone na sika ka titigim matang dayjay ay kwa. Agam ko na, mabayag to ka naman nga agpagatang ti anyaman nga gamit na naperdi ngamin ti cellphone na. Masyanak mo, di na sa may turturugan, idinagruar na di baro nga iPhone, isumot tinakurso na daan na. Ay na, nagngina dahi nga cellphone, engineer. Angem, kayang-kayam dahi jay, sikan tupay, at kwartam. Anya. Oy, medyo bawas-bawasak ti panangilibre kada kayo taagpakulehyo ako. Mawatan nyo kumamit. Dapat sweldo yaw. Mawatan mo engineer. Alakit, sapay ko ba Tama pagturpos mo to ni ading mo. Uwin, nalaing day dyan nga kapsat ko. Sigurado nga agturpos to ket agbalin to nga civil engineer. Anya? Api nga na. Api kasla naklaat ka nga. Ti panang ipakaamuking ka nga civil engineering ti alain na kurso ti kabsat ko. Yung sigurado ka di nga kabailan na ti civil engineering? Ano tiket mo sa wen? Baka mat no masayang laing mo ti panang pabasam kinkwana. Santo di mat lang nga graduar.
Saan man, api ko mga saan nga graduar. Ket adakbot nga mangpabasa ken kuana, aging ka nga makaturpos. Talaga ka di nga saan nga kabaylan datatang kinanang mo nga pagbasahin isuna? A- a- Saan? Apay nga ka diti problema, honey. Hmm. Ket amangan nga rod no masayang laeng ti pagpabasam ken kuana, santo agbalin met lang nga. Loko-loko nga ubing nga estudyante. Baka ba't no sakit to laeng ti ulo misuna. Ay na saan na ka ni Paul, honey? Nalaing isuna iti eskwela. Ken talaga nga makitak ti gagar na nga agbalin nga engineer. Taday tamot ti arapaap ko idi. No saan lang nga gapuking kuana agit. Naituloy ko kumat panagadal ko. Angem inyon unak mo ti panang tulong ko king kuana. Iso deta ti kunak. Sika ko mapelat panunutin, panunutin pala tabagin. Kasano ka nga rod, no itad mo amin nga, kwartam king kuana ta. Siyempre, nanginamot deta nga kurso. Kasano ta nga rod? Ha? Anya nga kasano ta nga rod? Kit awang ka diti planong ka data? Kit adda Oh, angin, kabailak mo't kapag basahin ni ating ko. Kit saan mo't nga iso amin kat busbusik. Kumbaga kit adu mo't ti awat ko nga kontrata. Adu ti projects ko. Adda pwede kiti tarakin ko nga baka. Ken may isa, adda mo't pwede kiti negnegosyo. Uwin angin tila ibagbagak saan mo mo't unay nga diti sanayin ruamon ni ading mo nga mangnamnamalataking kan. Ken kastamat tin datatang kinanang mo. Oh, ay na. Mawatan na kumahani. Inkarik dayta kada tatang kinanang nga siyak timang pabasa ken ni Paul. Ket nagkarimat ni Paul nga ipasnik na ti agbasa. Tapno santo nga masayang dagiti itulong ko king kuana. Oh, awan ko mati problema. Ta maitid ko mati giti kasapulam hani. Anya, apay ti panagkunam? Dati kasla makin inagawak iti kamsat mo, iti pamilyam? Ha? Ay, saan nga kasi tikit ko asawen? Kat kasla pa nagkita mo amin kat ti pigpigilan ka nga gastos para iti pamilyam, gaputa agi mo na kadakwada. Ha? Saan ko nga panunutin ti kasta? Saan man eh? Panpanunutek laeng met, ti bagbagim, si Kati panpanunutek, pitong. Baka mo ititad mo aming kadakwadan, awan ti mabatiking ka, kasano ka ti masagbayan ta? Awan ka di ti plano nga, nga mangbukel to, ti bukod mo pamilya? Awan ka di iti plano? Ha? Siyempre, adda. Ken, saan ba ta problema dahita? Kabailak na ta pagbasahin ni Paul, nga saan nga maapektaran ti masakbayan ta. Talaga? Nga ta? Kasano nga ro din no, awan to ti maawat mo nga projects. Sigurado ka ka din? Nakaornong ka ka din? Kasano ka makaornong? No, pagbasbasahin mo ti ading mo. Sika mo ti mangbibiyag ti pamilyam. Oh, saan ka din nga iso ti imbagam kanyak? Nga agurnong ka, tapno no agurnong ta, tapno no ti kasta. Nakasagana tanto no, bilang laing ta mapanunutan ta nga agkalaysatan, nga agsettle down tan, nga mangbukal ta ti bukod ta nga pamilyan. Oh, kasano nga mapasamak dayta? No, isi ka matinamnamain dati kita nagandaking ka, magpabasa ti kapsat mo. Kuha. Um, Ani, maawatan na kuma. When ang 5 years, pitong 5 years nga kurso deta engineering. Saan mo agsardeng ti panang tulong mo king kuana ket kalpasan nga agturpos? Ta syempre, ag-take two pati board exam, ag-review. Oh, mano kumot magastos mo? Oh, kasano kang makaurnong para iti agbalinto ka pamilyam? Kasano kang nga maurnong para kadata? Para iti agbalinto ka pamilyata? Ha, pitong? Honey, naawa na anak ni ganasin. Kit man ano nga mga lalatat sa baling nga kurso, hindi kiti nalaklakalaeng. Nati 4 years lang nga kurso. Tapos saan nga marigatan? Tapos saan ka nga marigatan? Tapos saan ka ang unang gastos para kinkwana? Anya, isungaro ti arapaap ni Paul. Nga isubot ti arapaap ko idi. Ha? So ti kahit mo sawin? Siyak ti manglaplapad ti panakagunod ni Paul ti arapaap na? Ti arapaap yo? Panpanunutek laeng. Deti masakbayan ta. Panpanunutek ka laeng. Isakit ka laeng pitong. Taama nga no masayang aming itultulong mo. No bilang laeng ta. Adan to mapasamak nga di tayo. Nga yat aday yung apo kat. Di nan to maiturpos na ta panagadal na. Kasano no may barkada di Manila wala di Bagyo. Kasano no masursuro ng agbisyo. Kasano no maibarkada kat makaaramit makaaramit ti dakes.
Kasano no, mailaw an isuna. Ket sumurot iti madingada na. Abi ngamin nga kas ti panunutin. Ket panunutek laing man, ti posible nga mapasamak. Nga no mapasamak man dagi jay. Sikat ti kang runaan nga agsagaba. Nawanan akong tiganas. Mangan kan nga may mesam. Diana, honey, please. Honey, agsubli ka. Honey. Api nga dinak maawatan. Dinak maawatan ni Diana. Uray mo ito pagbasaik ni Paul. Saan ko mati palubos ka sa anak ka makaurnong para iti masakbayan mi? Rigatin na launahin nga. Tulungak ti kapsat ko. Adda ka di problema ang pitong barok. Nang? Itay kapailaan nga nakasango dito yung lamisaan ng di mo pa ginaraw na talabay mo. Kan kasla na unag tipan panunutan. Uwin nga rod manong. Teka di nakitak nga post ni Manang Diana. Ti parikot mo. Anya nga post ni Manang mga Diana. Nang, awan day jay. Kuha na nang. Kasla, paspasagidan na ni Manong Pitong, kadidyo'y post ni Manang Diana. Usto ak ka di Manong Pitong? Paul? Babayan nyo lang tayo dyan. Kaya ibaga maanak ko ta mga numakatulong kami king ka. Ada ka di problema yaw. Iti kaayan ayat mo. Ni Diana. Anya ka di ti post na. Kas lang, baka na nga. Daka mo na nang. Tingnan ti pan nakaawat ko. Kasla, pag-imimunan na. Datayo nga pamilya ni Manong. Anya? Saan ba ta kasi ading ko? Pudno ka de, ha, Pitong. Pagimunan na kami ti kaayan-ayat mo. Apay, anya ti pagimunan na kada kami. Awan day jay nanang. Anyang horod kumaday jay Manong Pitong. Kat nadakamat na mo't dati. Panagbasak iti kolehiyo yan tipos na. Anya? Kuha. Naibagalang ni Diana Dayjay. Concern laeng. Ati kayat na, nagbasa ka iti engineering. No, siguradong maiturpos mo. Tapno di masayang dati itulong ko king ka. Unay mo data nga kaayan-ayat mo. Saan? Di yung maawatan isuna nanang. Anya nga saan? Anya ti kayat nasahuan? Saan mo nga pagbasaan ti kabsat mo? Tapno anya? Saan mo't nanang? Di kami payagun une. Tunggal agipopos ka dagiti ana ipakpakita ni Paul kanyak. Nga agipopos ka dagiti baro nga gamit na, baro nga alikaman na, baro nga arwatan, baro nga gadget. Nga ammo ken patsyek nga sikat ipaggapgapwan ti igatgatang na. Nang, ala, respeta rin mi barok tapagragsakam nga maparagsak mo ti kaayan-ayat mo. Tas siyempre, nagrigrigatam ken nagbanbanogam mo ti gatgatang mo ken it-itit mo ken kuana. Agad tipat pagyamanak, saan mo pulo sa binaybay antikapsat mo? Angem no kasta mo ti ibagbaga na nga, kaslang rigaten na mo tin nga tulungam ti kapsat mo, agad madimot ah. Sambot nanang. Tilang mo't kahit nasaw ni Diana. Saan nga masayang di kiti nagbanbanogak? Kasano ko mga masayang para mo't itikabsat mo? Iso nga rod nanang. Tati amuna, pagarup na kat. Lumuwagbasan to diyada yun ni Paul kat babaybayan at panagadal na may barkada. Kat patsyem nga rod nga. Ana, asino ti patpatsyem, takabsat mo, wano ti kaayan-ayat mo. Amumat no kasanot kapasnek ni Paul. Kan amumat nga saan nga nabisyo ti kabsat mo. Uwin nga rod manong. Talaga nga panagadal lang mo ti ikaskaso. Sa anak mo nga na barkada nga kas ti daduma. Uwin amog dayta ading ko. Dayta tinaskin nga ilawlawag ko ken ni Diana. Tapno na awan ti saan mi nga pagkinkin na awatan. Talaga, rumbing laing nga kasaritam dayta kaayan-ayat mo. Jakman magustuhan dayta.
Ay na, di kami agun-une no igatgatangam iti agkakangina nga arwaten na wenno gamgamit na. Sakit adot masauna iti panangpabasam panang tulong mo iti kabsat mo. Ala, saan ko mga kasat panunutin nyo nanang? Kung saan ko mga madadael ti langin-langin nyo iti kaayan-ayat ko. Kit urnusen na ti gargaraw na, di kita sasauna. Alaw nanang, kasaritak to ni Diana. Agyaman nagta. Agyaman nagta, pinatgamtikid daw ko ngagkita ken nagsarita ta. Hani. Sa anak ko mga imay, angem, nagkari ka mat nga, dinggem dagiti point ko. Tapara mat laing king ka, dagiti ibagbagak. Nakaamiris ka din? Ha, pitong? Kuha. Kinasarita ko ni Paul, hani. Ket? Anya tinagsaritaan nyo? Talaga nga, nakaikaddengan nga, civil engineering ti alay na kurso. Sigurado mat nga, iturpos na ka no? Nga saan to nga may lawlawan, saan to nga may barkada, saan to nga agaramid iti banag nga, pakadadaelan ti, kasano nga ro din no, agkanobya, tama kasikog, nagkarimit ka din ni Paul nga saan naramidin dayta. Ay na, no makakitan to, itinalapsat nga babae, diyan ti eskwela da, armen na, kaya siyempre makalipat tanton, siyempre masulisog to kadigiti kakadwana nga, uminom iti arak, ket kasta nga mabartek mati babae, ket ada mapasama katakwada, posible nga, masikugan na, ket detanton ti rason no api nga, isardeng na ti agadal. Nagets mo ti point ko? Posible nga sayang dagiti busbusbusem to para kinkwana. Dahil talaan mo ti point ko. Ha? Di ka nagpaiswan na. Diana. Ma-appreciate ko ti panangisakit mo kanya. No may papan ka dati busbuseg ka kwarta, nga nagbanugak para iti panagbasa iti kapsat ko. Kat talaga Kasta nga rod ti role ti nobya saan ka di. Ang imnopay kasta. Saan tamat pa yung agasawa? Ha? Iso nga, adakarbi nga kag desisyon no, pangibusbusak, dagiti pagbanbanugak ka kwarta. Saan ka di? Iso nga, kasti ko na, apresyarek ti panangisakit mo kanya. Ngayon nakaikadeng ako. Pagbasaik ni Paul, aging nga makaturpos, aging nga makapasa iti board exam na. Tulungak ti pamilyak, aging nga kabailak. Tay sumat ti rason nga may isa, kang runaan nga rason, api nga agsapsapulak. Para iti pamilya. Kasano nga rod? Kasano nga rod ti buklen ta nga pamilya? Ha? Kasti ko na. Saan tamat pa yung agasawa, Diana? Iso nga, aramidek di kaiket ko, iti kwarta nga pagbanbanuga. Kasano nga no? Anya ti ba ko na? Sige. Ha? No, iso ti desisyon mo. Respetarek. Ngayon sapi ko ta saan kantong agbabawi. Sapi ko ket saan to nga dumteng, tik aldaw nga ibagam to nga. Ustugayam ni Diana nga nobyak. Sayang. Sayang dagiti binusbusbus ko para kini Paul. Sinurot ko dati singasing na idi. Nga saan ko unay nga. Inikkan iti importansya ti panagbasa ti kabsat ko ta. Posible nga, posible nga masayang tulaing ti amin. Alagat no dumteng tuman day nga kanito, nga agbabawi ak, kada kanyak day jayen.
Aging nga di tamat pa nagkasar, di ta pa agasawa. Kasti ko na. At dakarbingak nga mang busbos itibukod ko nga kwarta nga nagbanbanugak. At dakati pa may bagam? Honey? Huh? Nawanan na kong tigana nga mangan. Anya? Angim, sige, anong sa kong timangan? Okay. Honey? Oh. Di makadikayat nga. Nga niya. Nga agkasartan. Magagaranak aminin nga makikalay saking ka. Honey, nagsaritaan ta detan. Nga, into no, adadakil nga urnong ko, kaya na, mabalintan tong kasar. Kaya into nakasagana ta nga duwan. Apay, nakasagana ka din. Di ba kung namidikit saan ka pinakasagana ta? Kaya mo pala nga ipapasti kinabalasang mo. Baka no agasawa tanton kadagsikog ka ket di mo ton maaramat digiti nginginain nga arwatan nga kabarbaro nga inted kuking ka. Digiti ginatang ko para king ka. Kwa. Ilakok tulatan. Kayat kunti aganak, kayat kunti agsikog. Ha? Apay nga kay lahat nga nagbalo ti panunot mo. Matipay. Madita pinakasagana. Nangrunaking ka. Sayang di mo pinususal nga nginginain nga arwatan. Usarip pala ida. Ipapas mo pala ti kinabalasang mo. Kenden, di kita picture mo nga sexy ka nga ipupos mo social media. Amangan no agsikog ka di kan makapost. Bepe amlatan ti social media, honey. Kahit kunti makikalay saking ka. Ken may isa, tapno matulungan ka pa nga mang-manage ti kwartam. Ken, when no ag-live-in tapay lang. Ha? Kasar when no live-in. Nga may kumano kasarin tapno legalin nga gasawatan. Saan ka di nga di mo kahit live-in ta? Kaya mo, sa tantulag din na, ito no, ada bendisyon na ni Apo Diyos. Ada bendisyon na ni ti relasyon ta. Di ba? Kung nga religyoso, di kiti naganakin ka, nga di da kayat nga makilibin ka. At di kayat da, kaya ikasar ka nga muna, sagbay ngagden nata. Bebeam na tadananang kintata nga. Basta't importante, makabukil tan ti pamilyata. Maadaan tan iti anak ta. Katap no, di mo ka di kaya nga maadaan iti anak. Talaga ka di nga magagarang kan nga kasawatan. Kagdenatan, akasagasawa, ket mangbukil tan ti bukod ta pamilya. Wenno adda ka di sa baling nga rason. Anya nga sa baling nga rason, honey. Ket timet laing rason na, ket I wanna spend the rest of my life with you. I wanna start a family with you. Sikati kay ko agbalin nga ama dagiti agbalin to nga anak ko. Gaputa ipatpateg ka, honey. Ala. Saan mat nga basta-basta nga pagdesisyonan ta deta nga bana. Pagsaritaan tanto nga nasayat. Ken panunutik nga nasayat deta nga bana nga ising-singasing mo. Siyempre, sa balilaeng man, no addanton bukod ta nga pamilya, saan ka di? Kaya mo, nakasagana tamot siguro, kabailakot ta. Ala pagpanpanunutam nga rod honey, basta kahit kun nga agkasartan, tagden natin nakasagasawa, when no aureg live in tapay laing no di mo kahit ti kasar, basta kahit kun nga mangbukal ta ti bukod ta nga pamilya, honey. Panunutik to penalaing.
O sige, ilipas ng timangan. Anya ti kayat mo asawain pitong barok. Jakaron ang mutatang. No magagaran nga payson ti nubiyak nga makikalay sa kanya. Gaputa, di na kayat nga mapukaw iti biyak na. Wenno. Wenno, kayat nalaeng nga maitaliak yung kuhanan. Kayat na siguro, nga ison ti mang kontrol ti biyag ko. Kastamot ten, ti masapsapulak. Kitay, andaking kabarok. Paliiwem, ti kayat-ayat mo kanitayana. Tamangan mo't no nagbindut ka. Yan tahatap mo nga. Saan nga na yung papuswan, ti gagar na nga makikalay saking ka. Yan ang tirigat na tatang. Adadagit impakpakita kin inbagbaga na iti. Nga, mangpapapig sa ti atap ko nga. Kaya't nalaing ti makikalay sa kanya. Takayat na nga isun ti manage ti biyag ko. Kastamat ti masapsapulak. Ano malagip yo? Nagapaan mi pa deta panagadal ni Paul iti kolehiyo. Nangina ka noonay deta kurso na nga engineering. Anyayat problema na kahit kabsat mo ba't tingin pag-adalam? Saan ba ta sa bali nga tao? Isang arod tatang. Diyak ka mo. Diyak maawatan ni Diana no nagduma. Ititid ko ba't amin nakasapulan na? Ang patsim ka de barok nga. Napudno mo ti panagayat taking ka. Uwan mo tatang. Halos kanayon kami mat nga kita. Aw mo ti amok nga sa bali nga. Narikat nagpaiso deta barok. Saan nga asi-deta panagasawa? Tapudno ti kunam nga nung nagkalaysa kayon at danto karbingan nan iti anyaman nga banag nga kukwam. Kas kuma iti urnong mo, ti kwartam, ti masapsapulam, anyaman nga property nga daking ka. Ket addanton karbingan na, no bilang laing tagasawa kayo. Awamot ka diti problema kanyak tatang. Nula ko mamaawatan na mo, dati, no umamalang mat suportaran na ti desisyon ko. Tao mo na unay. Amo yun no kasanuak nga. Amo yun no kasano kapatid kanyak, di ti masapsapulak tatang. Uwembarok, ang bugday ta. Di na kahit nga iliblibrek, di ti taok, di construction. Sobra ka no, ti panang liblibrek kadakwada. Inruruam ko kanida. Deta nga ron ti panang motivate ko kadakwada, tapno no, loyal dan tulat ta kanyak. Kastamutin nga uri no awanak, agtrabaho da iti nasayaat. Isang ron ti rason na no, aping nga adulat ti mangala kada kami. Adu ti maawat ko a kontrata. Taday ta, ti kasta ti panangalagak kadagi ti taok tatang. Word barok, amok da ita. Takastamot ti bagbaga dagiti taom. Nga di da kano kayat nga agbaliwan iti boss with no contractor. Si kakadulat ti surutan da. Deta kano tatang, di na maawatan. Kasi lati, di na kayat nga aggastusak para iti sa bali nga tao, uri ultimo kabsat ko, idintong isunat ti agpagatang, kaslawan ti anyaman na kingkuanan ti kwarta. No agpagatang iti bag, cellphone, arwaten na, no anyaman dita, no rumwar kami, uri nanginginain nga restaurant, nagingina nga makan, kas nang naturid mo't nga, agorder. Ang no siya akon, ti agdesisyon, no siya akon ti mang busbus, ket ibusbusik para di sa bali nga tao, rigaten na. Ay, ket maditikas ta, barok. Di kay peagasawa ket kastan. Andyan tulakid din no kasar kayo, when nagtenden na kayo, nakasagasawa, uray no live-in kayo laang. When nga tatang,
Katita, ibaga na kahit na nga agsikog, kahit na nga mangbukal kami ti bukod mi a pamilya. Tapno niya. Tapno ibusbusik to amin ti amin nga masapsapulak para iti agbalin tong anak mi. Tapno adanton pangigaman na kanyak. Pangtinggalan na kanyak. So nga. Kanya nga ron, ti desisyon mo barak. Kaya't buka di pailaang nga. Kas kinidayana nga kayan ayat mo ti pagtungpala. Diyan ka mo, tatang. Baring no, agbaliw pa ni Diana. Ay, panagkurak baraw. Narigat sa mamot nga agbaliw ti kasang klase ti taon. Makasarili. Selfish ako dada. No, pakairanudan na. Alisto. Agim no, sa bali nga tao ka. Amumlatan. Sapay kumabarok, tadi kan to agbabawi ti pangedeng mo. Iso nga, paliiwam, analaing ni Diana. Ay, gure ka barok, tang. Di saan ka di nga, ding-dingig ka mat dati programa ni Yung iji Facebook. Uwan tang. Kanya nga tanong, pabalakat ka kang kuwana. Itaklin mo kang kuwana, ta problema baraw. Ta agpabalakad ka, kadagat yung kakalaing agbalakad nga viewers. Uresak agbubuyak mo do kwa. Angem iranranak laing no kwa dati parakpak na. Amo betay. Ay, wun nga tatang. Wun ngagpaiso. I-chat ko to mga rod. I-message ko to ni Kasin Yung. Tay. Isurat ko man, dati pa kasalitaan. Wern. Amom ni Kasin mo ngayong Yung. Uray no di na pa asawa. Ipaigim nante masapulan na. Kasta ti panagayat ti agasawa ka talaga. Uray saan nga kidkidawen. Ipaigim mo ta. Nadalakad talik mo. Taiso, tibang manage. Nagsurat akarod Kasin Yung impalagip ni tata nga wen gayam. Nadagayam kasi nga programa nga mabalin nga pagtaklinan iti parikot. Itata mangrugrugin nga kaslaad panagduwa-duwak iti agbalin nga masakbayan mi ken ni Diana. Posible met nga ison ti pagrugyan ti panagmaumaw ti panagayat ko ken kuana. Angem amok nga nagbaliw ni Diana Kasin Yung gaputa nang rugimeten nga nasursurok ngayon laban ti pagrebengak. Nga ti bukod ko nga kwarta nga masapsapulak pagbanbanugak. Siyak ti kang runaan nga desisyon no kasanok nga busbusan wenno pangibusbusak. Tay gagar na nga agkalay sa kamin ket kaslaad da sa bali nga kaipapanan na. Kaslaad da sa bali nga kayat na mapasamak. Pudnon samot ti kunan ni tatang. Nga kayat na nga kontrolen ti desisyon ko. Maipapan iti kwarta. Saan nga nga nagbiddutak laeng Kasin. Anya ti rumbeng nga aramidek. Kasarita kadi ni Diana nga kaayan ayat ko. Maipapan iti marikrik na kenkwana. Ket no, anya man ti desisyon na. Kasanok to nga taang nga awaten. Amangan no, makisina kanya ket agbabawi ak to gayam ta maamiris ko nga. Maamiris ko nga talagang isakit na klaeng ni Diana. Ay, maburburiburan ti panunot ko Kasin iso nga sabay ko maket maikandak iti balakad. Nos da kayo ti adda iti sitwasyon ko anya ti aramiden nyo. Dahil di nga ron ti bakabuklan ti surat ko Kasin
agyaman na klaunay ti anos mo nga nangibasa, kasta met nagyaman na kadagiti nagbuya ken dagiti makaited ti balakad. Sabi ko maket nakaibatit adal dati nga pakasalitaak ket nagserbi ko mga liwliwa ken pagsalmingan ti biag ken dagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program, Kasin. Ken God bless everyone. Tuyag problema apagaya mo, pitong.